Celana adu beli, kawai adu beli, tano beli minyak rum pai aja. Beli minyak rum di Rapan Parfum. Watt serba 35 nih Mawar. Watt dengan lawo. Harga 10.000 watt. Jauh apa bang? Contoh 10.000 bang. Aja minat mawari je kintu adu bela duit ni jak beli kawai, beli. 10 milian yo. Ji 15. 15 dapat sekali semprot ya. Jadi kayak gebedukun. Nah, lelawa berdukun buka-buka aja. Jadi Dija imbau ni lama-lama deh bang. Ya ada 300-an kek bawa membau nongin 300-an boleh. Jadi minat mari saya adu beli kawai, beli celana, beli api gelang ni buah. Adina parfum ni. Nah, parfum ni dang lupa. Potong rambut adu, parfum dang lupa. Lelawa ke pakai kawai lau-lau ke dang Busuk ya. apa bahasa ni mimbau. Bau iping. Mimbau bedek. Nah, ni ya. Nah, sang cunding ni watt saya 10.000, dimulai dari 10.000 sampai Buat sampai 300-an. ya tergantung ya. 300.000 ni berarti mangsa sang apa paruh ya. Sang Rijen. Lelawa parfum sang Rijen. Ayo, kamu milih-milih pai. Apa bang? Nyak biasa ni apa bang? Saya tano lagi tenar apa bang? Dibuka aja saya lagi kami. Saya milih. Hegner Blue Emotion. Hegner. Aroma baru. Aroma baru. Terus ada Mesyu. Ada manis-manis seger guys, Mesyu. Yang punya toko juga make ya. Oh, nih rekomen. Ada Waji. Cius. Oh ya. Jo lengkap dia. Pokoknya 300 imbau ya. Kok rasa kopi watt, rasa coklat watt ya. Rasa buatan mengedok bang. Cucur. Sana Wonder Rose. Nah. Ini seger. Mantap ya. Mantap. Imbau mantap. Pokoknya inti ni dia agak beli minyak rum. Dia dapat cundingan, dapat agak ngusung dirijen jadi. Jangan lupa di Rapan Repil ke di BRI cabang. Pai mengaku ya.